Urang ba snong basajit thamai ka snong dai stong uba bunlang perngam hakasipo tarik no pra arjar pesan ulan bu da kador kha saka office deputy commissioner ka East Jandel district bat bandawa banweng no yaka no objection certificate bala ai do rang ba snong barim kabai dei bat kajing ai jingbet yaka Shri Cement Limited bansna yaka cement plant hakate ka snong hakaji kran bat khilap tai khubor ba bunlang loong bodang susha jit kumurang ba snong haka ar tarik no pra arjar pesan bat kadaw ka jingwan jong u sha office deputy commissioner kalong bo rangba snong barim ulapin ken yiki an snong da ka ba ai anunsi Shakashri Cement Limited bansna ek cement plant klem da jinga tiplang kinong song snong ulong ba kumurang ba snong batmai un snap ya kasuru pai ba bat unnum ya lai ya kaman jongki halor ka jilang snap pai ba ka balabu banlong haka khandai tarik no pra arja psan ulong ba kum ka snong kam smutanat bat kan persa ya kani snong yang stong dang sajet me hanya atrib nai Disember senemar jar arsan idaw poy hanya kemat yang disi ada didawa het snong warim wa leu ya kam wa pengkanyo ya i anyong snong adama ani kendon yang ka wa NOC klaim de tipe darbar snong ya Shri Cement Limited dan tedaw mana darbar snong ha to atarik man rayo awi pung wi wing aw het snong bat hojo porle aw sekretari snong ne tedaw atau kecet yang aw het snong wat me hojo porle yo sekretari aw alen by fly never the poida itene the district council the AO the haju mana poida te atau yo poi hani lebu kat udisi man di bentai bi lewing yan NOC wa lu het snong rim wada eu yan NOC soalnya cement na sana Shri Cement Limited ni tedaw atau i amasnong i snyo si yan jingle no hesnong karpat ibor iwa halor man i wingsundar ni yan jingle yang no hesnong ajo porle man yan jingle o hesnong man awina kam awa bi anya po snong po tho yang nakle no liang yang ada na le at amarai upajba ta lado upajba he man yo bit yo biang ka ta ngar em jing lado ong wing ama yo ini prodep sedin ong i arem kam simen in ne sa ana amariang yo amano ko yo suba ye rep iki amaju man yo long i ngana liang ngala ngas no kersan bi ine sa amaju man yo ngana liang nga jet nga au nong yalam yo kam le au nong ple yo darbar nga arem bor nga ya nga chong hamon pajba lado pajba he man lado pajba he ong ini arte bohoina saya dami saya senge lado ong ini tele man ngale ama ara pajba ngarem kwa le sebar yo mono pajba ina liang yang le ya penbaye man hote khatn di tarik wa ya le ana semen ya public hearing kami pajba demi mi khmat bi percaya ya public hearing man ari ilat iwi ilegal ni penyanyi ta semen plan ina liang wa snong wa ya rep ki unong kong hi to rep ba awai ju rep da to rim hadu ini senya tepten war rep sin rep cermin rep usro atau ya pesan mesi pesan belang pesan siang ante
Thì rep i kinta choro i skia itu i sumberit man bon ja i rep ngalah mi klimat ar ji da ya nyogi ta lada pois men man uroite trai man dai cha penjat di man kamta malapu man kata aki man arji siswa ad amma man di sini duduk ngahi amayu atep anju simen plan rasingi pada hani di tu dawa sedang ai lelu tila man kontrom keram hadu i ainong sonong le arjesnya tu sa tau man amnur komle ya kaplutina semen di tedau to haju por le nga rap le rap punya sa salum senong kam tam wajandu ni ha jantia semen waju khiju khana wrai than bon snem yu man among terdudu rep khi bau ko la man yu man chem jing man i rm te jing yo toy i hadu im jada dato semen wa em tu man iman iu diap lepa ni iu da sabro lepa man kamtam hile man lada poi inong we so ta thanyong i bha i dang man iu dang sa te be te them sa ha hodu teman iwin le dai cha yu ro i man te i inong we te daw man i ane kini juk uyang i man arpu ya hap o IWM management plan Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya